Poštovani prijatelji i kolege lovci, u današnjoj emisiji ćemo vam predstaviti lovačko udruženje Avala iz Ripnja. Moj sagovornik je Milutin Simonović, stručno lice za gazdovanje lovištem. Milutine, moje prvo pitanje je kada je osnovano lovačko udruženje Avala iz Ripnja? Lovačko udruženje Avala osnovano je 1984. godine i pod nazivom Lovačko udruženje Ripanj. 2012-13 smo promenili naziv u Lovačko udruženje Avala. Koliko lovačko udruženje Avala danas ima članova i u koliko lovačkih sekcija su oni organizovani? Lovačko udruženje Avala ima 10 sekcija. Imamo 335 lovnih karata, a članova imamo nešto manje od 400. Zamolit ću te da kažeš nešto o lovištu Avala kojim gazduje vaše lovačko udruženje. Koja je njegova površina i koje vrste divljači su zastupljene u lovištu? Lovačko udruženje Avala ima površinu od 14.800 hektara. Pre svega imamo najviše fazanske divljači, tu je zec, imamo divlju svinju i srneću divljač. Od predatora? Od predatora imamo lisicu i šakala koji je sve brojniji. Ja ću te sad zamoliti da kažeš nešto o konfiguraciji terena. Lovište je ravničarsko-brdskog tipa. Da, ono se nalazi podno Avale i znači, u neposrednoj blizini Beograda. Da li je u njemu zastupljena urbanizacija? Pa jeste i sve više. I sve više ovde se baš, kao i sva lovišta oko Beograda, baš se grade se kuće. Da li se to negativno odražava na lovno gazdovanje? Pa odražuje se, smanjuje se ta lovno-produktivna površina koja i smanjuje i taj mir koji treba pre svega divljači, ali... Morate da se prilagođavate. Zamolit ću te sada da kažeš nešto o infrastrukturi lovačkog udruženja Avala. Lovačko udruženje Avala ima jedan lep lovački dom u centru Ripnja i imamo 3 lovačke kućice, imamo terensko vozilo, naravno i sve ostalo što je potrebno za rad lovočuvarske i stručne službe. Imamo 5 volijera. Koliko imate čeka, hranilišta, solišta u lovištu? Imamo 60 visokih čeka, imamo 60 hranilišta i oko 80 solišta. Srna je najbrojnija, a samim tim biološki i ekonomski najvrednija vrsta krupne divljači u lovištu Avala kojim gazduje istoimeno lovačko udruženje iz Ripnja. Za početak ću te zamoliti da gledaocima emisije Upoznajte lovstvo kažeš nešto više o toj vrsti divljači, počni od procenjenog brojnog stanja i plana odstrela u toku jedne lovne sezone. Procenjeno brojno stanje srneće divljači u našem lovištu je 304 jedinki. Planirani odstrel za ovu lovnu sezonu je 24 srndaća i 24 srne. Na koji način lovite srneću divljač? Srneću divljač lovimo na 2 načina. To su pojedinačni lovovi, naravno, sa čeka i piršom, u zavisnosti od želje lovca. Da li srneću divljač imate u lovno-turističkoj ponudi? Da. Svih 24 srndaća lovimo u, da kažem, komercijalnom lovu. A kakva je trofejna vrednost odstreljenih srndaća? Sve je bolja. Ranije to nije bio slučaj, imali smo dosta, hajde da kažem sada, loših, ako to može tako se kaže, slabije trofejne vrednosti, ali sad je to sve bolje. Iznosimo so i selektivno malo više ostreljujemo srndaće. I to je naravno dalo rezultata. Tako je. Da li imate nekih problema kada je u pitanju gazdovanje srnećom divljači po pitanju šteta od te vrste? Pa od srneće divljači štete imamo samo u saobraćaju. Koliko su one učestale i u kom periodu godine? Pa sad nema pravila za period godine, dešava se tako možda
5-6 udesa godišnje. I kako to zavisi. rešavate? Putem osiguranja ili vi nadoknađujete štetu? Pa sve zavisi od visine štete. Ako nije neka velika šteta, onda mi nadoknadimo, ali ako je velika, onda imamo osiguranje koje plaćamo i onda osiguranje nadoknadi štetu. Divlja svinja je jedna od najatraktivnijih vrsta krupne divljači, ne samo u našoj zemlji, nego i u celoj Evropi. Ona je stalno prisutna u lovištu Avala kojim gazduje istoimeno lovačko udruženje iz Ripnja. Zamolit ću te za početak da gledaocima emisije Upoznajte lovstvo kažeš nešto o procenjenom brojnom stanju i planu odstrela. Procenjeno brojno stanje divlje svinje kod nas u lovištu je 44 jedinke. Plan odstrela za ovu lovnu sezonu je 38 jedinke. Imamo 20 nazimadi, 8 vepra i 8 krmača. Da li taj plan realizujete svake godine? Da. Ispunjavamo plan u potpunosti, što se tiče divlje svinja. Na koji način lovite divlju svinju? Divlju svinju lovimo uglavnom pojedinačnim lovom, čekanjem i u zimskim mesecima pogonom. Koji lov je uspešniji? Pa uspešniji je lov kod nas čekanjem. Zašto? Tu odstrelimo 80% planiranog broja. Da li divlju svinju imate u lovno-turističkoj ponudi ili je love samo vaši članovi? Divlju svinju love samo naši članovi. A jel planirate da ubacujete to u lovno-turističku ponudu kako biste, da kažem, unapredili lovni turizam, a samim tim ostvarili i određene prihode koji su neophodni za dalje ulaganje u lovstvo? Tako je. U planu nam je da lovačko udruženje napravi jednu zatvorenu visoku čeku gdje ćemo mi da hranimo i privučemo divlju svinju i onda to komercijalno lovimo. Divlja svinja je poznata po tome što pričinjava velike štete u poljoprivredi. Znači, gazdovanje tom vrstom divljači nosi sa sobom i rizik od velikih šteta. Pa kakva je situacija u lovištu Avala po tom pitanju? Pa i kod nas divlje svinje pričinjavaju prilično veliku štetu. Uglavnom na kukuruzu, na usevima kukuruza i pšenice. A kako rešavate te štete? Pa uglavnom, malo mi tu pokušavamo gde se štete javljaju da iznosimo malo hrane, da ih odvučemo od tih parcela i čekanjem, malo smanjivanjem broja divljači u tom delu, malo i sa vlasnicima tih parcela ih edukujemo da oni to malo zaštite na neki način, ograde. Jasno, i da bi imali pravo na naknadu moraju oni da preduzmu zakonom propisane mere. Tako je. Da sad lagano pređemo na sitnu divljač. Počet ćemo prvo od zeca. Kakva je situacija sa zecom u lovištu Avala po pitanju brojnosti? Da li je brojnost u ekspanziji ili u opadanju ili u stagnaciji? Procenjeno brojno stanje zeca kod nas u lovištu je 1100 jedinki. Mi smo za ovu lovnu sezonu planirali odstrel od 60 jedinki. Kod nas konkretno u lovištu brojnost zeca se povećava iz godine u godinu i sad je na stvarno prilično zavidnom nivou. Ovo što smo mi planirali 60 jedinki za odstrel nije merilo i ne znači da ga nema kod nas u lovištu, nego prosto sad kad ga ima treba ga i malo sačuvati. Hoćeš da kažeš da su planovi odstrela racionalni i u funkciji održivog razvoja? Tako je. Šta je doprinelo, da kažem, povećanju brojnosti zeca u poslednjih nekoliko godina? Koje ste to mere preduzeli? Pa mere koje mi preduzimamo da bi sačuvali to racionalno brojno stanje zeca kod nas u lovištu je smanjenje štetočina, odnosno predatora koje mi imamo. To su naravno kod nas u lovištu šakal i lisica. I naravno, ovo što si malo pre rekao, da planovi odstrela budu racionalni i u funkciju održivog razvoja. Tako je. Kakva je situacija sa fazanom? Koliko je procenjeno brojno stanje i ono što je još važnije, koliko fazana u lovište unesete na godišnjem nivou iz veštačke proizvodnje? Procenjeno brojno stanje fazanske divljači kod nas u lovištu je 2200 jedinki, a planirani odstrel za ovu lovnu sezonu je oko 1300 jedinki. Da li fazana imate u lovno-turističkoj ponudi ili ga love samo vaši članovi? Pa fazana love samo naši članovi i njihovi gosti, a planiramo, pošto imamo poligone za lov, planiramo da to radimo i malo ozbiljnije
Jasno. i u komercijalnom lovu i tako. Jasno, vi ćete onda na taj način proširiti vašu lovno-turističku ponudu i samim tim uticati na dalji razvoj i unapređenje lovnog turizma. A poznato je, kada je lovni turizam razvijen, korisnik lovišta ostvaruje značajne prihode koje posle naravno ponovo reinvestira, odnosno vraća lovstvu ulažući u njegov dalji razvoj. I na taj način, pored toga što obogaćujete lovište unošenjem te vrste divljači, ujedno štitite i zeca. Znači, smanjujete lovni pritisak na zeca, Tako je. a pojačavate odstrel fazana, jer poznato je da se na brojnost fazanske divljači može uticati unošenjem iz veštačke proizvodnje. Upravo to nam je i cilj. Mi zeca lovimo 2 nedelje da bi sačuvali i da bi taj broj još više rastao. Zato kupujemo i gledat ćemo da kupimo još veći broj fazanskih divljači kako bi na taj način i zaštitili zeca, a i ovamo dali lovcima da love. Kakva je situacija sa predatorima, lisicom i šakalom? Procenjeno brojno stanje, plan odstrela, načini lova? Procenjeno brojno stanje lisice kod nas u lovištu je 150 jedinki. Mi smo planirali za ovu lovnu sezonu 80 jedinki za odstrel. Pa reci mi, da li brojnost lisice u odnosu na prethodne sezone opada ili je u porastu? Kakva je situacija? Pa sa povećanjem broja šakala smanjuje se broj lisica. Znači, hoćeš da kažeš da šakal kao snažnija i dominantnija vrsta potiskuje lisicu sa njenih vekovnih staništa. Tako je. Na koji način lovite lisicu? Lisicu lovimo čekanjem, pojedinačnim lovom čekanjem i grupnim lovom, ali to su tamo početak jesen, zima. Jasno. I reci mi, koji su lovovi uspešniji? Kod nas praksa je pokazala da su to uspešniji su lovovi čekanjem, doduše njih je i mnogo više nego pogonskih, ali a eto, recimo mi sad u nekom pogonskom lovu, recimo gde učestvuje 50-ak lovaca, ostrali se 1-2 lisice i jedan šakal, a može za večer na čekanju da se ostrali dosta više. Da li lovačko udruženje Avala iz Ripnja organizuje neke lovno-turističke manifestacije kada je u pitanju grupni lov na predatore? Da, lovačko udruženje organizuje i po sekcijama organizujemo i lovačko udruženje kao lovačko udruženje organizuje, ajde, mi sad zovemo hajka na šakala i lisicu, to radimo već tradicionalno unazad 10-15 godina. I da li vam dolaze lovci iz cele Srbije ili iz okruženja, to iz okoline u stvari? Pa dolaze, naravno najbrojniji su ovi iz okružnih lovačkih udruženja, ali ima ih sa strane. A šakala? Procenjena brojnost šakala kod nas u lovištu je nekih 110 jedinki. Mi smo za ovu lovnu sezonu planirali odstrel 70 jedinki. Prošle godine je bilo 50, ispunili smo tu kvotu, tako da je to kod nas je šakal baš u ekspanziji i ima ga baš dosta i pričinjava velike štete. Na koji način lovite šakala? Šakala lovimo pojedinačnom lovu i u grupnom lovu. Pojedinačnom lovu čekanjem i u grupnom lovu to su jesen, zima, kad pravimo pogonske lovove na šakala i na lisicu i ovako tokom godine pojedinačne love imamo sa čeka. Koji lov je uspešniji? Šta daje bolje rezultate? Praksa je kod nas pokazala da je to lov čekanjem, pojedinačni lov čekanjem. Milutine, kao što sam u najavi rekao, prihrana divljači je jedna od najvažnijih aktivnosti korisnika lovišta. Pa ću ti sad zamoliti da nam kažeš nešto više o tome. Za početak mi reci koliko hrane i soli iznesete u lovište na godišnjem nivou? Tako je, Milane. Mi se trudimo da iznesemo što više hrane. To je u principu i jeste naša briga. Lov nije samo odstrel, nego je naravno i prihrana i iznošenje hrane, soli i tako dalje. Znači, moram samo da te prekinem i da napomenemo da lov predstavlja svega 10% aktivnosti lovaca, dok su svih ostalih 90% usmereni na uzgoj i zaštitu divljači u skladu sa visokostručnim načelima. Tako je. Mi iznosimo oko 2 tone zrnaste hrane, iznosimo oko tonu kabaste hrane i iznosimo oko 800 kg soli. Koliko imate hranilišta i solišta u lovištu? Hranilišta za sitnu divljač imamo 80, solišta takođe i imamo 60 hranilišta za krupnu divljač. Pored toga mi obrađujemo i
nekih 80 ari. Mislim, to su parcele po 10-15 ari na različitim terenima, gde sadimo najčešće i uglavnom kukuruz i to nam je onda isto koristimo za prihranu, naravno taj kukuruz ostaje tu na tim parcelama. Ono što još moramo da napomenemo da ta prihrana ima i funkciju sprečavanja šteta na poljoprivrednim usevima. Tako je. Pored toga što hranimo i tako je da odvlačimo divljač sa parcela gde one prave ili pričinjavaju neku štetu. Znači sve u svemu jedno uspešno lovačko udruženje i ti si stručno lice za gazdovanje lovištem, pa ću te sad za kraj zamoliti da kažeš nešto o planovima za budućnost. Na što ćete se fokusirati? Pa naši planovi su kao verovatno i svih drugih lovačkih udruženja, a to je da briga i zaštita pre svega divljači i unos što većeg broja divljači i planiramo da napravimo jedno centralno prihvatilište za fazonsku divljač. Imamo dosta planova i nadam se da ćemo ih ostvariti. Ja se nadam, mi se poznajemo već dugi niz godina, lični smo i prijatelji. Znam da su članovi, rukovodstvo i stručna služba lovačkog udruženja Avala iz Ripnja agilni i siguran sam da ćete realizovati sve planirane aktivnosti. Hvala. Milutine, puno ti se zahvaljujem na učešću u emisiji Upoznajte lovstvo. Želim ti puno sreće i uspeha u daljem radu. Hvala. Poštovani prijatelji i kolege lovci, iskreno se nadam da ste uživali u ovoj temi gde smo vam predstavili lovačko udruženje Avala. Do sledećeg viđenja sledi lovački pozdrav, dobar pogled. Dobar pogled.